sobanukirwa kandi umenye byinshi ku nyubako yitwa Burj Khalifa. Burj ubundi bisobanura umunara, naho Khalifa ni izina ry'umwami wigeze gutegeka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Khalifa yategetse izi leta guhera muri 2004, aza gutabarukira muri ofisi ye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Rero yayitiriwe no kumuha icyubahiro kubera ko yayiteye inkunga mu by'amafaranga. Ubundi iyi nyubako yatangiye yitwa Burj Dubai. Niba bavuga Burj Khalifa wumve inyubako ifite uduhigo twinshi cyane mu myubakire. Nk'ubwo niyo nzu ndende ya mbere ku isi, ifite metero 829 n'ibice 8. Yaciye agahigo kandi ko kuzura ari inzu ndende ya mbere ku isi mu gihe gito. Bayitangiye muri 2004 ku itariki 6 z'ukwa mbere, baza guhagarika ibikorwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa 10 2009, gusa baje kuyitaha muri 2010. Iyi nyubako kandi ifite akandi gahigo ko kugira esanseri ipima metero 500 z'uburebure. Iyi nyubako kandi ifite agahigo ko kugira resitora ndende ku isi, iri muri etaje y'122. Iyi nyubako ya etaje ndende ku isi yubatswe na Samsung C&T Construction, ni ukuvuga ni Samsung yo muri Seoul. Umwenjeniyeri mukuru n'ubundi yaturukaga muri Seoul muri Korea y'Amajyepfo yitwa Adrian Smith. Ni inyubako iri mu zihenze ku isi, nk'ubwo yuzuye itwaye biliyoni 1.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iyi nyubako hari fontaine cyangwa se amazi amanuka gitangaza biri inyuma, bashobora no kongeramo amabara. Ni nk'uko mw'iyi nyubako naho bajya bashyiramo amabara bashaka. Nk'ubwo igihe kimwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 2024 yatse amabara y'idarapo ry'u Rwanda. Muri etaje 124 harimo ahantu umuntu ashobora kurebera ahantu ashaka. Burj Khalifa ifite hegitari 11 za parikingi. Urumva ko ari parikingi ndende cyane kandi nini. Ni nayo mpamvu iyi nyubako ishobora kwakira abantu 10,000 bose bisanzuye. Burj Khalifa yuzuye itwaye amadirishya 24,000 n'inzugi zirenga 17,000. Burj Khalifa ku mwaka ikoresha amazi angana na litiro miliyoni 68. Burj Khalifa yuzuye ikoresheje miliyoni 22 z'amasaha y'abakozi. Bitewe n'ukuntu iyi nyubako ari ndende, buri etaje ya 13 uba ushobora kuhabona ubutabazi. Ubwo ni ukuvuga guhera ku ya mbere ukajya ku ya 13 kujya ku ya 26 ugakomeza gutyo ushobora kuhabona ubutabazi. Burj Khalifa ifite ama etaje 163 yubatswe n'abayenjeniyeri 380. Burj Khalifa yuzuye itwaye ibirahure 26,000. Burj Khalifa ifite ibyumba 900 byo guturamo, ikagira amahoteli 308. Inyigo y'iyi pura ya Burj Khalifa yizwe na Sears Tower. Burj Khalifa ifite esikariye zigenda 8, ikagira esanseri 37. Ibiciro byo kwinjira muri Burj Khalifa ntabwo ari ubuntu, ahubwo barishyura. Aha uba ushobora kwishyura amadiramu 450 ya United Arabian Emirates. Ubu ngubu ari kuvunja asaga 176 by'amanyarwanda. Gusa ku bana bari munsi y'imyaka 4 nta kintu babishyuza, kandi bafite n'ukuntu borohereza abana bari munsi y'imyaka 12. Khalifa iri mu mitungo ya kompanyi ikomeye cyane hariya muri Dubai yitwa Emal. Umuyobozi waho Mohammed bin Rashid Al Maktoum nawe ari mu bafitemo imigabane myinshi. Iyi nzu iherereye downtown muri Dubai ku muhanda wa Mohammed bin Rashid. Etaje ya nyuma y'163 nta kintu cyakorerwa kubera ko hari ibyuma bya mekanike. Bimwe mu bigize iyi nyubako ya Burj Khalifa nuko ifite ibyuma byavuye ku ngoro y'Iburasirazuba mu Budage. Burj Khalifa
ifite amatuwarete arenga 2,900. Burj Khalifa ifite ubwogero bunini cyane bugera kuri 5. Burj Khalifa yubatswe n'abakozi barenga 12,000 baturuka mu bihugu 100 bitandukanye. Zimwe mu nkuru zatangaje cyane zo kuri iyi nyubako Burj Khalifa nuko ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu muri 2014 hari umukozi w'umwimukira wo muri Aziya washatse kwiyahura kubera ko kampani ye yamubujije gutaha. Icyo yakoze nta kindi, yagiye kuri etaje y'147 hanyuma arasimbuka aga kuri etaje y'108. Yahise apfa. Kubera ko iyi nyubako ari nayo igaragara cyane kandi kihabereye kikamenyekana, ni nayo mpamvu abantu benshi bafata icyemezo cyo kuhiyahurira, kubera ko muri Dubai haba abimukira benshi rimwe na rimwe batishimye, niba usanga rimwe na rimwe bashaka kwiyahura, bashaka kwiyahurira. Gusa polisi ibishyiramo ubugenzuzi bwinshi. N'ubwo kandi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2015 hari uwitwa Laura Vanessa wigeze kwapfira, yari umukerarugendo. Kandi nanone mu kwa gatatu muri 2006 ubwo bubakaga iyi nyubako muri Burj Khalifa, abakozi bakoze imyigaragambyo. Hari ibitagendaga neza, cyane cyane aba bakozi bashinjaga abakoresha babo ko bakora amasaha menshi kandi bagatuma babaho nabi. Aba bigaragambyaga bangije ibiro, bangiza amamodoka n'ibindi bikoresho byari aho hafi. Bangije ibintu bifite agaciro gakomeye cyane, bihenze cyane. Umwe mu bantu batunze byinshi muri iyi nyubako ni George wa gatanu Parambiri w'umuhinde. Gusa nuko twavuze ko kujya muri iyi nyubako ari ukwishyura, hari ahantu batangira ubuntu nk'ubwo kuri etaje y'124, 125 ndetse n'148 ujyamo, gusa uba ugiye kureba gusa. Umwe n'abandi baba bishyuye nabo bahabwa amahirwe yo kujya kurebera Dubai muri ayo mataje. Burj Khalifa byibuze isurwa n'abamukerarugendo miliyoni 17. Ibi bituma iba mu nyubako zinjiza menshi cyane kuri iyi si. Ishobora kwinjiza miliyoni 700 z'amadiramu mu kugurisha amatike gusa. Burj Khalifa bitewe n'ukuntu ari ndende ushobora gutekereza ko ari inzu yasenyuka byoroshye. Gusa si ibyo, ahubwo uburyo yubatse mu buryo itabasha gucika mu byoroshye, kandi yubatse ku buryo izabasha guhangana n'imiyaga iremereye, ari nayo mpamvu ibice byayo byo ku mpande bitaresha. Burj Khalifa kandi iri mu nyubako zishobora guhangana n'imitingito iremereye cyane hano kuri iyi si. Ishobora guhangana n'umutingito uri kuri 5.5. Ngibyo ibidasanzwe wamenya ko iyi nyubako ndende cyane kuri iyi si, Burj Khalifa.